Ndabashimira ko munteze amatwi. Imwe muri radio ya Rayon Sport. Umwanga APR turabizi. Iyo muri gusesengura APR mu mwashizemo background y'indirimbo ya Rayon Sport. Mwirwa muri indirimbo za Rayon Sport mu biganiro byanyu kuva saa 4 kugera saa 8. Kiretse nk'urwo radio rwanyu barufunze nibwo twagira amahoro. Umunyamakuru wanyu twamwirukanye mu ikipe yacu none yirwa yisebya. Ako kanyamakuru kanyu kirirwa gasaba amayoga ba ministry kazengurutsa amaradio yose agenda kirukana none muragacumbikiye kirirwa kavuga nabi APR kakandi indirimbo za Rayon Sport mu biganiro. Umunyamakuru wanyu yari mu bapampe turamwirukana. Nk'ibyo bidahagije yari yanafunzwe none nawe ari mu birirwa bavuga ko bakunda APR kandi yirwa yisebya. Muvuga ko ngo APR itazi kugura abakinyi. Iyo mwashatse no kwirukanisha umutoza wayo ariko Imana ikinga ukuboko. Ariko nkari nasho. Umwanga APR ariko ntacyo muzayitwara izakomeza kuba ikipe y'ubukombe mu Rwanda. Ari niyo magambo abafana ba APR babwira SKFM bayishinja ngo gusenya APR. Bati mwanga APR ariko ntacyo muzayitwara. Sam Karenzi ati wowe nahise ndakubujije. Uramenye bitazajya mu myitozo ya nyuma ya APR. Itazagarikwa na Murera bakabikwegekaho. Lorenzo nawe ati mwana wacu nahise ari gukunda amahoro. Reka kujya kureba imyitozo ya APR. Nunajyayo uzajye ku giti cyawe ntuzajye ku ruhare rwa SKFM. Ukubera ko APR na SKFM ntago bibanye neza. Ati cyo mutazi nuko APR tuyikunda. Twe nta kibazo dufitanye na APR. Nta kibazo dufitanye n'abayobozi bayo ndetse namwe abafana. Ahubwo ni imyumvire mwishizemo. Ikipe nikina nabi tuzayivuga. Nikina neza nabwo tuyivuge. Mwamwe batwayivuga neza gusa kandi hari nibi bikora. Niba ikipe imaze imyaka irenga 5 ijya mu kurushanwa ya Cup Champions League ntigira ikikora yo. Ibyo kubivuga ni kosa. Abafana batigenda wowe Sam Karenzi kuva iyo radio yaza nta kindi muvuga usibye gusebya APR. Ni gute twisanze ahantu? Aha abafana b'ikipe runaka bashaka guhangana n'itangazamakuru kandi tubizi neza ko itangazamakuru riri mu bantu bashishikariza abafana kuza ku kibuga. Byatangiye bite? Kugeza ngo hari n'abanyamakuru ba SKFM bajya kuri stade bakangirwa kwinjira. Akaba kandi nta mutumirwa numwe ushobora kuza muri SKFM ngo avuye muri APR. Nkaho ibyo bidahagije uwabigerageje Jangwani ngo byari bimukozeho. Ibi bintu byayo bizanangira gute? Ubundi SKFM ni radio bitwa Sam Karenzi. Ndetse n'imineza amazina zirabigaragaza. SKFM Sam Karenzi frequency mode. Iyi radio imaze igihe gitoya ariko mu gihe gitoya imaze kwigarura imitima y'abantu benshi. Kubera abanyamakuru bakomeye bayikoraho bituma abantu benshi bayikurikira. Hakorerwa ikiganiro cyitwa urukiko rw'ikirenga. Gikorwa n'abanyamakuru b'abahanga abayoboye na nyiri radio Sam Karenzi. Harimo Kazungu Kereva uvuga ko amaze imyaka 25 mu itangazamakuru ry'imikino. Harimo Cynthia Naisa umukobwa nawe ufite impano y'itangazamakuru. Harimo Lorenzo Christian abantu benshi batavugaho rumwe nawe kubera kuzenguruka ku maradio menshi bikaba byaravuzwe ko ngo yigeze no kwaka icupa ministry. Harimo Rikari nawe abafana ba APR benshi baramwanga kubera uburyo ngo agenda yikasa. Yitwaje ngo kwayikunda akayivugaho ibintu bibi. Hari abanyamakuru kandi bakora mu bindi biganiro by'imikino ba Traure ba Neriva n'abandi bagiye batandukanye bakora kuri radio yitwa SKFM. Mu gihe gito imaze kwigarura imitima y'abantu benshi. Nta muntu wakekaga ko iyi radio nshyashya yaje abantu benshi batayemera. Yabigeze kuri uru rwego rwo kubishobora kurebwa n'abantu 8,000 bari live bakurikira ikiganiro cyayo ako kanya. Iyi radio SKFM izwi kugiraho kuri kwinshi no kuzana zandari zivugwa mu makipe udashobora gupfa kusanga ku zandi maradio. Abanyamakuru bayo bavuga ko ntabwo babatewe no gutangaza amakuru yayo yose avuga ku makipe cyane ko bizitangaza amakuru baza amahame yitangaza amakuru bazi ibyo umunyamakuru agomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga. Sam Karenzi ati abantu benshi bagerageje gufungira radio yanjye kuva yatangira kugeza n'aka kanya baracyagera imijugujugu ariko ntacyo bazayitwara. Iyi mubona SKFM gusa kwera ko hari ibindi bikorwa bishamikiyeho. SKFM ni ikintu kinini. Hari ibikorwa bindi by'ubucuruzi. Hari n'ibindi bigifungurwa bishamikiye kuri radio yitwa SKFM. Umuntu wese uvuga nabi SKFM ashaka kuyihirika ndagira ngo mumari mungenge kwibyo ntabyo azageraho. Iyi radio izahora ivuga kubera ko muri mwe muyivuga nta numwe wigeze uyiha umurongo. Umurongo ndawishyura. Ibiganiro bikorerwaho byose ni ibiganiro biba byateguwe n'abanyamakuru b'abahanga kandi abanyamakuru banjye bose ndabishyura ku gihe. Mbishyura ku gihe kandi nkabishyura amafaranga afatika. Impamvu natwaye abanyamakuru banyu nuko nta mafaranga ahagije mufite yo kubahemba nje ndabahemba kandi nkabahemba neza. Sam Karenzi yagiye aca impaka igihe yazanaga abanyamakuru abantu benshi batategerezaga ko yazana. Azana Kazungu Kereva
abantu benshi ntago babyiyumvishaga, baravuga ngo Kazungu Claver ni umunyamakuru ufite experience nini mu Rwanda kandi uhenze, none baramuzanye. Igikuba cyaje gucika ubwo yazanaga uwitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Abantu bati noneho uciye impaka. Uyu Lorenzo kwa tuzi ko utashobora kumwigondera. Ariko Sam Karenzi ati ngenda mwigondeye kandi nkumbye hafi gatatu by'umushahara yahembwaga aho yarari. Lorenzo yaje kuri SKFM utameze nabi muri RBA kubera ko yari yagenye ibibazo n'abandi banyamakuru bo kuri RBA barimo barugajurigane n'ibivugwa. Kuva radio yashingwa abafana ba APR ntago bigeze bayishimira. Bavuze ko ari radio igenda kuri propaganda yo gusebya APR ikavuga neza Rayon Sport. Bati ku myitozo yose ya Rayon Sport muba muhari. Ibiganiro byanyu byose ni Rayon Sport. Ariko kandi abanyamakuru ba SKFM bati Rayon Sport ni ikipe ikomeye mu Rwanda ifite abafana benshi. Mu byo dukora harimo na business. Kugira ngo turebwe cyane cyangwa se tugire views nyinshi kuri YouTube nuko tuba twavuze kuri Murera. Utavuze kuri Murera nta cyabaye. Yego kandi na APR tuba tugomba kuyivuga, ariko kandi ingingo nyamukuru mu kiganiro cyacu Murera ntiyaburamo.